Ako ti se dešava da stalno odlažeš važne odluke i projekte, vjerovatno praviš jednu od 3 navike koje te držite unazad. Na kraju ću ti pokazati kako da prekineš te štetne obrasce i dostigneš bolje rezultate u životu. Ja sam kreator ovog kanala, a sad ćeš saznati koje su te 3 navike. Prva navika koja te držite unazad je stalno traženje savršenstva. Mnogi ljudi misle da je važno da sve bude savršeno prije nego što će početi raditi na nečemu. Međutim, to je samo izgovor za nepokretanje. Poznati američki investitor kaže da je bolje da imaš 80% rješenja i da ga implementiraš nego da čekanje potpunog rješenja. Na primjer, ako želiš da pokreneš blog, ne čeka da perfektiraš svaki detalj, već počni odmah sa pisanjem i uči kako da se popraviš u toku. Druga navika koja te držite unazad je strah od neuspeha. Mnogi ljudi se boje da neće uspjeti u nečemu i zbog toga ne pokušavaju ništa novo. Međutim, neuspjeh je dio učeća i rasta. Svaki veliki uspjeh je prethodio niz neuspeha. Na primjer, poznati pronalazač je imao preko 1000 neuspješnih pokušaja prije nego što je uspio da napravi funkcionisuću žarulju. Ako želiš da postigneš nešto novo, moraš biti spreman da riskiraš i naučiš iz svojih grešaka. Treća navika koja te držite unazad je potreba za odobravanjem drugih ljudi. Mnogi ljudi misle da moraju da dobiju odobravanje od drugih prije nego što ćeš to učiniti. Međutim, to je samo izgovor za nepokretanje. Ako želiš da postigneš nešto, moraš biti spreman da prekineš mišljenje drugih i da začneš raditi na tome što želiš. Na primjer, ako želiš da otpočneš fitness program, ne čeka da ti drugi kažu da je to dobro, već počni odmah sa vježbanjem i uči o ishrani. Sve ove navike mogu da te držite unazad i da spreče da dostigneš bolje rezultate u životu. Na kraju, ključ je da prekineš te štetne obrasce i da počneš raditi na tome što želiš. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.